Sorry to interrupt your little tea party, but aren't you supposed to be doing something like creating a perimeter on Mars? Ma'am, the situation is under control. What situation? You sitting in your car? Where's the rest of you? The rest of what? Your team, squadron, whatever you call it. Don't tell me they just sent you two. As I told you, the situation is under control. Now go back to the house where it's safe. Oh my God, this isn't some milk thief. He's criminally insane. They Ma'am. call him the butcher. We are aware of his gangster name and the things he has done. Then at least have some urgency. Do something. What's the worst you can do? Butcher us? That can be arranged. Ma'am, I'm not afraid of him. Lo muntu qualify for into park ma 500k. Good. Yabona wena kumnandi ukwenza business nawe. Sakufonela xa ndi-ready for phase 2. Yazi uthulane uyifakile imali lebe ndiyifuna. Inye nje into esendilindele ubana ndifumane imiyalelo wandikhulule. Shoma lati. Shota kini. Sibane sibaya kanjani? Ah no ngiyaphusheka. Ne. Chekish. Nale buku lakho from sponsor Hester. Told you to pay good. No insurance first. Yeah, plus bencinga manje king ba. Lapha estratini yabo. Sibakali man basikhona yabo. So you wanna go up in the ladders? Man. Ithi ngizama ngento ezincane nje. So uyaziprova then ndikunika more. So awukwazi umisela imali. Yeah? You wanna hey, look at me when I face your fears. Xa nokuqala basiyazana. Kaloku ndithetha nawe unxibeni. Hayi. Uyabona mina ndingumalume walantwana uThabiso. Nansi kaloku ichane upalisa lo wakho. Wena ndanditheni ku ndandingachonga uzawuva ngam xa ixesha lifikile loba sithethe mandibeke litsole into bana akho nto sayenza ixoxa nawe apha funa ukubona phuma uphele undivile nje Sitshilo sathi apha yindlu engcwele le wena umaluselungileyo kungani nake mna ke yile mfundo yiyo thanjiswa wami kuzafuneka ngoku undikhuphele ngaphandle hayi umaluselungileyo akayenzi lonto leyo yona sana so amatanyula aqina okay since ukhona into eziqinayo how about game pool 101 ne 4K and feeling we Mr.